amajita ikanje le nto ngizabo umuzi lo ukubona ngizabo inina labo bawuthiwa ngizabo mina ngizomekile la emotweni ngizabo so step 1 qala silokhunjana ngale group qala gate hlebule ngithi ndibe kade step 2 ngiqhakaza ilokhunjana ngiqhakaza endlini phakathi step 3 yana lapha endlini thatha imali elokhunjana isemva kwe TV ngizabo mva kwe TV esakeni step 4 Jana ne manje sizana imali emotweni siyahamba sokancane lwe-truck mfethu ngabe kubalulekile ukuthi siyilandele step by step le plan yeah but what if siyafika laphayana lalela wena landela iplan phela uma ungayilandeli ukuphahlaza ikhadi angizakeni hayi ngiyayilandela le plan Ja, was? Ayikho ingithi lapha. Ayikho ingithi? Yeah. Ask him. Plan siyona No, wena. Yeah. Angithi phela iplan ibithi step 1 siqashula ingithi. And ingithi ayikho. Phela ingithi mayingekho kusho ukuthi igate livuliwe. Asikale phakathi. Iplan ithe step 1 qashula ingithi ayikho mfethu. Exactly. Now you don't. Sikwazi ungayenzi plan. Sho mzoni nimeleni manje lapha Uthi umduwe ngide ayikho la wena uthi plan yonakela awumnikeze ifoni Hey Strako yini manje kwenze njani ingedi ayikho la and wena ubuthe step 1 eplanini ukuthi siqashula ingidi hayi wena mduma nibuka mani khohlwa iplan manje akwazi ukukhohlwa iplan uthe wena fanele siyilandele iplan otherwise mangayilandela iplan uzongidubula yazini ke ngizovele kuqashule khona lokho ukuthi awufuni ukukhohlwa le plan yabona usuzama ungikhohlisa uzama ungilinga abantu kodwa uzongidubula ngamayiqhinga cha hayi ngeke ukwazi ungilinga mina nami kustathatha hayi sho yazini mso awumiyeke lo ngena wedwa lapho mfethu smash mfethu okay About me way.